DA is profoundly dishonest and misleading the public in presenting itself as a party that does not deploy its members into the public service. Mapalane jikelele we-ANC ifikile Mbalula uthi i-ANC samukele sijobo senkantolo lapho i-DA beyifuna ukuthi le nhlangano lebusako ikhiphe imininingwane yebantu labatfumela etikhundleni tebuholi kuhulumende. You as traditional leaders need to take hold of and make sure that our young boys go to initiation as they must. Mengameli Cyril Ramaphosa ukhutsate baholi benzabuko ukuthi basebende ngekubambisana ekuphumeni nelisu lekucedza nya kushona kwemabhobhodlelana lasuke ayekosokwa ngekwesinvu. I think if we're going to stay at the top of Africa, we have to continuously qualify for major tournaments. Umgadli weqembu lesive ibanyana banyana Jermaine Siyaposinwe uthi kumqokwa ukuthi leli qembu lesive lidlale inzima emiqhuzelwaneni lehlukahlukene. Ngoba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lwesiswati lesethula seJozi etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park. Kanti ke ungakhohlwa leti ndzaba tiyatholakala futhi naku SABC Plus, ku YouTube kanye naku X naku Facebook. Tindzaba leti nabanabile letisematseni njalo ngabodesithathu ngesimbi yesithupha Tindzaba. Mapalane jikelele we-ANC ifikile Mbalula uthi i-ANC samukele sijobo senkantolo lapho i-DA beyifuna ukuthi le nhlangano lebusako ikhiphe imininingwane yebantu labatfumela etikhundleni tebuholi kuhulumende. Mbalula uphindze wakhuluma kabandi ngeliphakelo timali lolwetfulwe indvuna yetimali inogodongwana itolo. Mbalula bekakhuluma nebetindzaba eThekwini lomuhla ngemalungiselelo e-ANC emcimbi lotabe useMoses Mabhida ngemgcibelo wekwetfula umhlahlandlela lelicembu lelisebenzela kuwo kulolukhetfo lolutako. Mapalane jikelele we-ANC ifikile Mbalula ukhele watehlela ku-DA wayisola ngekufuna kucekela phansi le nhlangano lebusako. Mbalula uthi i-DA nayo iyawatfumela amalunga ayo etikhundleni letisetulu kubomasipala lababuswa ngiyo kufaka ikhathi masipala weTshwane nasentshonalanga Kapa. Letiphimiselo tita ngemva kokuthi inkantolo ivune i-ANC lapho i-DA beyifuna ukuthi le nhlangano ikhiphe imininingwane yalaba lebatfumela etikhundleni letisetulu kuhulumende. The DA is profoundly dishonest and misleading the public in presenting itself as a party that does not deploy its members into the public service. Mbalula uthi DA ayifuni kubona tinguquko tekuthi bantfu belibala lelimnyama babambe tikhundla letisetulu kuhulumende. They are against affirmative action. What we have done in the past 30 years to affirm black people into critical position of state power and even to society in general, including women, blacks. Uthi bayalamukela liphakelo timali olithulwe indvuna yetimali nogodongwana itolo. Uthi kufaka kwemali lenyeni lemkhakheni weTechPepa kusho kona ukuthi uhulumende utimisele kulwisana nebugebengu. Additionally, the budget takes a firm stance against crime, corruption, and gender-based violence. The allocation of 756 billion to the peace and security cluster underscores the government's commitment to combating these issues. We also welcome the announcement. I-ANC itakwetfula umhlahlandlela letawusebenta kuwo kulolukhetfo lolutako ngemgcibelo eMoses Mabhida esifundeni KwaZulu Natal. Engivuselelo lubisi etindzabeni te-SABC eJozi. Kusenjalo sekaya ngekusonzela emalanga embungato lomkhulu we-ANC ukuthola ukuthi semthetho elikhetho lathiwa ngemayihlome. Leqembu libusako libite lombungato ngekuthi mayihlome njengoba lilungiselela impi yelikhetho. Leqembu libuyene lelikhetho lomatima lonyaka solo kwaqala kuvotwa ngaphansi kwenzandlo elinyenti. Baholi namalunga lenhlangano baphumeta ingalo tonke ngenhloso yokuheha bavoti. I-ANC njengalamanye amaqembu epolitiki lasetulu kuleli asibuke ngalabovu sifundza saKwaZulu Natal. Elikhethweni langa 2019 ANC yathola 57.50% wamavoti.
Emavoti eGauteng naKwaZulu-Natal nawahlanganiswa aniketa i-ANC amavoti langaphansi nje kwesigaba kumavoti avelonke sewahlanganisiwe. Baholi balesifunda leso singathi lo mbungato wekwethula kweTheSiswati elikhetho bathi babati kahle bumadima babone nabo kepha banelithemba lekuthi umlando lelicembu ngona utawubadakula. I think it's because of its track record of having changed the people's life. Of course, with all some shortfalls where we have not reached to other people, but people do appreciate that the ANC has really changed their lives. Tibalo takamva tinhlanga titimele tivete ukuthi kumendeka kwehle kusekela kwe-ANC elukhethweni. Lelicembu licuzana namacembu epolitiki lamanyenti nebanthu labatimele labangenele elikhetho. Nanobe kubonakala licembu lemkhondo wesizwe liphakamisa inhloko kepha-ke ngekuya kwetiphumo takamva telikhetho lekuvula tikhala kulesifundza mtolo uthi kude lokubethusako. Even those that are there who come from us are people who have been a burden to the ANC, which we say is good riddance. Umhleti wetepolitiki njengalatu ibheke imgomo ezulu ukholela ukuthi tingathi ANC timatima kakhulu kwendlula kusebenta kwayo khulumende. Kule minyaka lengcile licembu libonakala likhungathwa imbita ngekhatsi kanti-ke lisendleleni lokho likubita ngekuvuselela kabusha nekwakha le nhlangano. Even before you factor in the DA, the EFF, the IFP and all other political parties. So already the ANC had been weakened. Umbono wanjingalo ati imgomo ezulu sekutheni teTheSiswati elikhetho ati waphumelelisa amacembu elikhetho. Lokusho ukuthi amacembu lafana ne-ANC kufanele abuke lokunyenti kunekuthi abuke teTheSiswati elikhetho njengendvu lengabatfulela emavoti. Mtolo unelithemba lekuthi mengamelo lelicembu sile namaphosa atawethula teTheSiswati elikhetho letawuveta ngalokusobala inhlelo tahulumende kusebenzela inkinga etikhungethele live nanekuthi lo mlayito tawuba sikhumbuto ngemisebenzi lelicembu kubantu lelapho khona abantu bona batawubese baniketa amandla ekuthi lelicembu lichubeke lohole ngakuthi balivotele. Mengameli Cyril Ramaphosa ukhutsate baholi benzabuko ukuthi basebente ngekubambisana ekuphumeni nelisu lekucedza nya kushona kwemabhobhodlelana lasuke ayekosoka ngekwesintu. Ramaphosa uthi kubi lokuthi kusoka ngekwesintu kumataniswe nekufa. Lenkulumo uyethule ngesikhathi kuvulwa indlu yabaholi benzabuko eParliament. Baholi benzabuko bachamuke bavunule banfosa. Mengameli ukhuluma ngalokunyendi laphathe khona uyati kumcwa kukhulumisane baholi benzabuko. Uphinze wacela baholi benzabuko ukuthi badlala inzima ekucedzeni kwekufa kwabafana labasokwa ngesintu. Is a practice that you as traditional leaders need to hold off and make sure that our young boys go to initiation as they must, alive, and they come out alive. Mengameli uphinze wakhuluma ngobulawa kwebaholi benzabuko ikakhulukati KwaZulu-Natal. Our law enforcement agencies are directed to be hard at work, that those responsible for this act are brought to book. Mengameli uphinze wathatha lithuba lekuvalisa emaveni futhi ngokushona kona bengumholi we-IFP mangosuthu Buthelezi lowakhothama nyakenye. Beyond being a font of knowledge with respect to the institution of traditional leadership, Wakaphindangene was always seated here, benches, opening of this house. Ramaphosa uthethe lithuba enkulumeni yakhe wacela abaholi benzabuko ukuthi kube ngibula bahamba embili kumsaneni nekuhlubeda ngekubulili lobungafani. Let me take this opportunity to condemn in the strongest terms in killings of traditional leaders country and especially in KwaZulu-Natal. Ucele baholi benzabuko ukuthi bacucutele kukhankasa lokungenati hibe emiphakathini labahlala kuyo njengoba kutala ukhetho lwavelonke enyangeni yenkhwekhweti. Kulindeleke ukuthi kuqoshwe emalunga eParliamente lamabili kulenyanga letako ngaphandle kwekukhokhelwa. Lokhu kulandzela kuphatamisa mengameli Cyril Ramaphosa nakaphendvula imibuto ngeminyaka wa-2022 ngenyanga yengci. Likomiti lemandla kanye nemalungelo linqume kuphakamisa ukuthi iParliamente iqoshe Bokhanya Ceza na Nazia Paulson ngaphandle kwekukhokhelwa kulenyanga letako.
Leli komiti lithole ukuthi lilunga lePhalamende Veronica Menta kanacala Dumsane Mthenjane lolunga lesine lePhalamende lobeka bekwelicala naye ushiye phasi. Ngosebenzizwane ke yena utawukhokha imali lengemaphesenti lange-50 letawuthathwa emholweni wakhe kulenyanga letako. Ngitulu kwaloko kufuta xolise kungakandluli mhla enge-28 watholakala nelicala lekungaxolisa edlangaleleni kabili nyakenye. Licala lakhe leyamene nekwehluleka kuqinisekisa ukuthi akamanga athole imali levela kuma-Guptas. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe wenetisekile yini ngenkulumo yeluphakelo timali leyethulwe indvuna yetimali itolo timpendulo takho tiyalandzela. Mina ingenelisi msakazi kakhulukazi lo 6.4 billion okuthuzo create imisebenzi ngoba siza ukuthi izo create ndlelani noma indlela yokuthi bayidlele ukuvezela ukuthi uhulumeni kunenkohlakala kuthengwa izinto ezishibhile ngemali ephezulu. Uma ngaphela leyo nto leyo kungaba nemali. Hayi mina ndoneliseke ngakonke konke mina noxa ke kwelicala labantu abadala imali nokuthi uyinyusa noko akufani. Ibenhle kakhulu inkulumo kaNgqongqoshe ize bengindlela ukuthi ke uzofaka imali ethe kakhulu ngibabheke ekukhethweni. Kodwa ungijabulisa kakhulu ukuthi ke uwazi ukuthinta imali yothisha kanjalo nonezinye kwabendlumeni. Mina nginetiseke kakhulu inkulumo yakhe ngoba nangithi ngiyabuka bogogo watawuthola kubonakale. Mina ngineliseke ngoba lena inkulumo eminyakeni ledlulile njalo ihlala ikhulunywa into lefanako le-1 into lentshintshako ngiko nje kuphela kusibabhasha kanjani. Lona ngumbono wembukeli iSABC ede yethweswa ukutiphendulela ngawo. Tikhungo temfundvo lephakeme kulapho kulolwa khona imicondvo nemakhono ekwakheni likusasa leliqhakatile. Kukhinyabeteka kwetinhlelo taletikhungo ngetizatfu letahlukene kuba nemthelela lomubi etinhlangothini letimbalwa letahlukene lokufaka ekhansi likusasa lebafundzi nemnotfo kubala lokunye. Siyachubeka nekubuka simo lesibi setimali lesibukene nesikhungo semfundvo lephakeme eveni labomakhelwane eSwatini. IUNESWA lapho ke khona lomuhla. Sikhulumisana na Dr. Mduduzi Shongwe longumabhalane jikelele we-Academic and Administrative Personnel of the University of Eswatini. Lekuyinhlangano ke yetisebenzi talesikhungo letitsindzekile ngalesimo. Sivusele Shongwe sikwamukele etindzabeni teSiswati la ku SABC. Siyavusela ngamane elihlelweni lakho sivusele babukeli bonke be-SABC tindzaba teSiswati eveni lonke lase-South Africa naseSwatini. Mhla tilishumi nemfica kulenyanga kuvele umlayeto wekuthi kutawubambeleleka kukhokhelwa kwemiholo yenu. Ingabe sebanilungisele yini? Siyabonga tsatawethu ukuthi lisi imelihlelo leni. Cha singasho ukuthi lamhla tingulo ukuthi 22 nje solo sigatsile kude akangeni lutho. Namhla ekseni lesinabo le university laba sisibabhululu bethu lesiyasebenza nabo lokuthiwa kunawushi lenhlangano lebukela abala bona labangafundzisi bebakhona khona ekseni kuva kubaphathi beuniversity ukuthi ukhona yini lokukhona isitahola namuhla. Cha kusobala tsatawethu ukuthi vele sole baqhubeka umqasho ukuthi kude imali engenile ukuthi iholele sona staff university siloku sikhuluma 22 namuhla. Bebasithembisile ukuthi namuhla noma ekusasa kodwa ke itoro sibelele enye ifuthi memo seyiphuma umletho usho ukuthi lewe kuswa tawudelaya tawuqhubeka futhi kudelay kungawo ke namhla vele ke tisebenzi vele tasho ukuthi cha kulukhuni ke emsebenzini bebahlangene njalo abanye lesi sinawushi labalingani bethu but sine siyahlangana kusasa sekunenhlangano ye-academic staff nalabo lecturer ukubona ukuthi ithi indlala yembili kwendaka lokho katsatsethu ke isimene sokuthi hulumende le-university vele sesikhashana lesiqishele iminyaka eminingana yengcile abengasakhona ukuthi le-subvention imali yayinede liphakelo le-university ukuthi likhuphuke ngulapho ke latsala khona inkinga kusho ukuthi lenkinga ayikabili ngisho njalo nje ngendlela efishane kukhona leside lokuthi maybe vele university labayiphethe lesi management kukhona ukuthi nabo vele ngafuna kubike ukuthi vele bayiphese kahle le university ukuze sifika sikhona khona but nahulumende naye ngeke bese sesumsula kulendzaba ngoba siyalibona ukuthi liphakela likhuli kakhulu njengoba sigathile thina sengube kusethatha wethu leli phakelo lithi nje about 480 million rands per year for the university to run.
Gani inyuvesi yona idzinga imali enganga 1 billion rands to run at least a year. But uhulumende uniketa only less than half of le mali leyo. Le mali leyo seyincane ngoba konke kwendako uyayi bese seyiholela 70 tenyuvesi sekude ke le mali nyana to operate or to run the university. Kungawo ke lasikhona khona mhlawumbe lokho kwentekile ukuthi uhulumende kaka nayisho nakasho abantu labasho baqashi akayifaki le mali ukuthi sikhona ukuthi sihole kule nyanga le. Kungawo ke lasikhona khona namuhla. Nanikhulumisana nemqashi ithini impendulo yakhe? Umqashi usho lokho yena ukuthi ugathe uhulumende ukuthi afake imali sitokhona ukuthi sihole. Bona basho njalo nje. Ukuthi uhulumende sola kayifaka imali ukuthi sihole. Ngeke yini lokhu kuholele ekweni kwenyuvesi Shongwe? Ngiyabonga sasewethu ngibutolo omuhle lo. Inyuvesi sesingamane sikhulume nje. Ukuthi inyuvesi ayiyeweni inyuvesi sevele ihlala phansi ngeliphonvo njengoba ngisho ukuthi leti ngondinti kanti kabili khona ukuthi uhulumende nayo akalidlala ichaza lakhe ukuthi akhulise le mali eliphakelo futhi ngaba khona ukuthi le university maybe akamanageki kahle kungawo ke disebenti lomnyaka lophelile nje tatinda lokuthiwa yi vote of no confidence kuyo yonke le administration lekhona nyalo ukuthi vele siyacela ukuthi basabayikhulula ihambe yekhaya kwangendeke lokho sabacela ukuthi i-council ukuthi ngasi ibhodi lebukele inyuvesi sayicela ukuthi sicela bakhululele abantu laba ekhaya noma bona ba resign bonke ekhaya ngoba sasiyabona vele ukuthi abakhona ukuyivusa lo university seyivele hlaba ngathi khona pass nje sikhuluma ukuthi namuhla 2022 befika besona mhla ka19 asikaholi sonke staff se university kunema exams ke letawo ngemsombuluko kusasa kahlangana staff uthi nakubona kona ukuthi sitawufika kanjani emsebenzini phela ngoba kude le mali ukuthi sihambe sobona lama exams ukuthi endeka kahle yini kuyinkinga nje lenkulu sibhekene nayo nyalo ukuthi kufanele sicabangele ukuthi sifika kanjani emsebenzini sokukhuluma kude indlela tikufika emsebenzini ngoba akukaholo. Shongwe ngenxa yesikhathi asibonge kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu umsakadini babukele. Kanti ke mbukeli kuletinye uma sibuya ititolo boso science basenyuvesi yasePitoli bathole ihydrogen yemvelo ngaphansi kwemhlaba esifundzeni seMpumalanga. Asibonge mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati uma usanza ukungena ukhethe kahle disekhona. Boso science basenyuvesi yasePitoli bathole ihydrogen yemvelo ngaphansi kwemhlaba esifundzeni seMpumalanga. Ihydrogen isetshenziswa kakhulu kamuva kulungisa umhlaba longcolile. Umhlaba wonke jikelele uphokophele ekusetshenzisweni kwemandla lavuselelwako kwehlisa goqugoquka kwesimo selitulu nga-2050. Bososayensi basenyuvesi yasePitoli bathole ihydrogen lengakasetshenziswa kulendzawo lokulandzela luhlelo lokucokelela lwati loluthethe tinyanga letimbalwa kanzela bososayensi bagubhe imitha leyodwa kuti bathole ihydrogen. There is a significant elevation in the hydrogen values that come out of the soil immediately adjacent to the pans in Mpumalanga. We've measured maybe 20 to 30 pans so far and every single one of them has elevated hydrogen. Ihydrogen yemvelo ibala njengamandla lavuselelwako kanti nokuyisebenzisa kumbi eqolo futhi ayinukubenti imvelo. Don't think that anybody is ever really going to get fabulously rich by exploiting this. They're little standalone units that will only power small domestic appliances, but it's free and it's renewable and it doesn't pollute. Lititudente masters tisitia tikhanya nguba ingcenye luhlelo lengqophamlandvo loluthole lolu hlobo lwe-hydrogen. Yinhle itosithi umphakathi angeke isite ethina ama student kuphela thina sila ukuthola ama-answer sila ukutonisita nangelo shedding. Ihydrogen isetshenziswa kakhulu etintweni tebuchwepheshe lokufaka ikhatsi etimotini etindlini etindizeni kanye nasemikhunjini kanti lolu hlobo lwemandla linukubeti imvelo lelithimba libacwaningi lithi lisabokela letinye tindzawo letingahle tibe nale hydrogen. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Kutemidlalo umgadli welicembu lesive iBanyana Banyana Jermaine Sieposinwe uthi kumqokwa ukuthi lelicembu lesive lidlale inzima emiqhudelwaneni lehlukahlukene. iBanyana Banyana itawudlala neleTanzania emidlalweni wemlende wekuqala ngalesihlanu kuhlungela imidlalo yema-Olympic. Akasivakashele Mbombela sive ukuthi basiphathele tiphi kuletiphuma embiteni lomuhla. Motha wota nato. Lishonile mbukeli lishonile Rebecca ekhasi kweTindzaba umbukeli langalinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM bacwaningi basenyuvesi yasePitoli batfole hydrogen gas lapha eHendrina kulesifundza seMpumalanga. Bafundzi basehlanzeni TVET College Akhonoka kulesifundza seMpumalanga badvubeke tifundvo bafuna emagumbi ke ekufundza esikhashana. Imlaleli nguleti naletinye ke tindzaba lethamba embili kuleli nasemhlabeni wonke jikelele yongathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Angibonga kakhulu Rebecca. Mbukeli tiyaguqa edalomuhla asiphinze futhi sihlangane evikini lelitako nalemunye umthamo wato ungakhohlwa kusasa bakhona abalingani bethu besindebele nisale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukela emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi ke la cha kubonakala amathuba la mahle emvula ikakhulu lapha endlane live kwehlela khona la eMpumalanga kababula ekhaya ngagcina safe khona ku 20% kanti ke umoya ngagijima ufike khona ku 10 km ngele hour lochama khona eningizimu live babule emakhaya singena khona la enkhabeni live siyabona ukuthi amathuba emvula kusasa silwabele silenjalo kanti ke ngagcina safe khona ku 60% letinye zakuphebetha kwemlilo kuyabonakala letinye zakanti liyadvuma kakhulu lapha endlane live babona emakhaya kubonakala ngathi kena liyadvuma lapha enhlane live kwehlela khona lapha esifundeni salapha eKwaZulu Natal kanti ekubethawa kwemlilo kuyabonakala la esifundeni sefle esikhulu natonke letinye indzawo sicapheni lesebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi liyadvuma kuletinye indzawo abukela emakhaya kanti babukela emakhaya nasibuka kufuthumala kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku-16 inyukele khona ku-31 Carltonville hlethi khona ku-33 kanti iFeranahe hlethi khona ku-32 iPitoli cala ku-17 inyukele khona ku-33 kanti iBroncosburg hlethi nayo ku-33 iLimpopo lapha endzaweni lapha eMusina hlethi khona ku-36 Polokwane cala khona ku-7 inyukele ku-31 kanti ngokubani hlethi ku-33 kanye nephela sidla indansi esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukhuza hlethi khona ku-37 Mbombela hlethi ku-31 kanye neCaroline lahleni cala ku-17 inyukele ku-32 iSekunda ihlethi ku-31 kanye neEmelo singena khona lapha eKwaZulu Natal eThekwini hlethi khona ku-30 Richards Bay hlethi ku-36 kanti iCrockstad cala khona ku-15 inyukele khona ku-31 lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku-26 Khumani cala ku-14 inyukele ku-35 Wilomo hlethi khona ku-34 emva komadina singena khona lapha eNtshonalanga Kapa kanti lapha eCape Town hlethi khona ku-28 Worcester hlethi khona ku-34 kanti iBedford hlethi khona ku-37 esifundeni sefle esikhulu kunato tonke enzaweni lapha eAppington hlethi khona ku-41 liyashisa kuleyo ndzawo Sutherland hlethi khona ku-30 kanti iDI hlethi khona ku-37 enzaweni yalapha eFree State babukela emakhaya hlethi khona lapha ku-36 kanti lapha eFX hlethi khona ku-38 ngathi ngiloko niphathele kona nisalene kahle.